kumsang ni som ni le pathum December ni som thuma tanga January ni ni thlenga Myanmar le India in sum don ton na khopui Morea Manipur zo fa tele meitei ho te in be na chungchanga thudik zok khriat bel zelania arambai tengol le an thurual pui te hi zo fa pasal thra te laka an chan alo chaw viau ti a hriat kha in be na khan Manipur media rang le national media te chuan thi an omlo ni asoin hliam za chi antar langa Manipur atanga kan thulak na ten meitei silai keng pathum an thi ngei thu an soi thunga tuna chuan chanchin chiang zo khriat bel zel ni in meitei thizat hi panga an niti achiang ta ani kum thar January ni ni jinga an in be chiam nuwa in be na tharlam om to lo ma se meitei ho hi chet le tumin an in puwa cha meka chuti rolin silai mu le bom an tlak chama wangin state sarkara thiam takin andila lir thei phonei anti maitrin Kasper po more lampan hian antir ni a hriatani hei wang hian thok le khata rile phut thei din muna anding meka zofa pasal thra an khuwa le tui an mi le sate him tura thi huama pen chuak te po engkim ma chon thei turin anin buat sei mekani more khomi zona thak meitei hoin an man le an soi sak zui chiam mi pahni te po lamka hospital thlen pui to ni in enkol mek an ni a an hliam na viau ma se an din munero azia omzela an that chuangei abei sei om ta hle kum thar January ni khat jana Thobal district chung Lilong Chingzawa meitei silai keng hoin meitei muslim pangal te chen na khuwa lu chila silayan me pu na kal zela khan hliam pakhat aboral zui vele ta ka wangin he boina wanga nun na chan hi mi panga anita a hliam som pariat layan omani kha pangal lung oi lo ten an thil phut a hlotlin ma lova ruang lak lo an ti po Manipur sarkarin an thil phut ti hlotlin tiama nun na chan ta chung te hne na jang na dom na cheng noi som ni theu pe ka tiama wangin anin rem thei ta ni in an soya an ruang hi January ni li khan ursun ta ka vui liam ni in a vui na hian mitam takan pung kho mani heti mek lai hian imfala zo na thak te chen na in pali ni kum me tha a buaina a chua chiama wanga an chua san to chu ni zandar kwa vel khan halani a atira kang thel tu po an ko du lova apoi turang apoi vek nuwa kang thel motor pathum an ko ve ta chawani Manipur buai meka an ram hau chin veng him tura zo fa pasal tha ram ngopil ril nuaya ramu mek te hian khua avo zwal tak ze lawangin har satna an tok na sa mut bulum le jang khai lakson zung thei an nei lo awangin atam zokin hre om takin hunan mang meka sleeping bag an mamo hle rem chang pasa a hemi pual hian ve buron khonsak kan ril ruka clear tu ten min lo hriat sak donia tuna chuan ground report lo ngai thlang u Manipur le a che ve lampang ground report tun nai boina kai noi ti frang khatiang mi pui ria ta han tar lan chi kan nei le nie tun lai han ti mai la ni kum December tlatop lam ni som thuma tranga nimin pia kan ti to mayang chu ni hi tu klenga Manipura khanin boina kha anasa zuala ang te atlam pui kha report kan ron pienga masabera chon khami boina kha tuna Myanmar le India Manipur Inrina mole so komri khopuya nia so ta thing so ania tuna more khopui chunga om meitei police ho le tuna arambai tengol kanti ho hi police commando uniformin anin omachung te chuan tuna silai automatic silai thatak tak kengin kham ho kha tuna more a tuna what number 8 and 9 kanti maya an ve kanti a solompang akhom mor lampanga son i patrolling kanti maya nge SARS operation kanti ang hi ti inan wakalani kha solama volunteer ho khanin nangni police ho zong heti ang yan patrolling in local su local don ompo in security force ten don kalanga nangni ho me ti reng khachu
kan kho chung lama hian ron kal su in lo kal ani chon buaina athenga ngan tia ma se mei te ho kha an kal lui ta ramani an kal lui ta ram kha tikhanin in ka na kha atheng ta in ka na kha thenga rei fe anin be ani khamin nu kha nan han kir le ga tuna wat number 8 le 9 khata hanan lo ambus le a ni khan kan riat sual lo ni chon ni pariat kha athi le liam an oma ang zinga khan commando pangale security force pathum an zawain pariat ani kha kan lo hiat theida na chuanin tu no kan han riat theida na chon hei meite tuna police commando anga langte kha an thom no dam do invelan han phel sakhan arambai tengol ho hek khan ni meite manipuri ram noi mi ho mo pati ang khan nia tuna hianin kan han riat theida na chuanin athi anni ho ben ron pon chua da na kha chan pathum an ti ama ro chu ini ho chan panga thi a kan ngai ne pati khan in be na chu ana savia wani te kan volunteer lampang te po ni pahi an hiama in volunteer ni velo khatian in ka ta ka chuanin lau thogin mi zong zong ma ni in chunga an tlan lut veka kha ma hei bazar vele mundanga om ho mani in lampanat tlan sia kham te poka kothera kan mi pakhat kan man poka an mai sa hepa inatama an mana te po ni pahi te kan mai sa hepa ni police hovin phat degree kan ti khem nahi ti mai an khem ni hian kan ria tu no hu danin khang te ka tu na hianin lam ka dam doi in lam chen pu yan ni to ta hian ko na zara tu tling hi chuanin engma an thi don lo wa an dam kho chuwa kinarin chu chu ni tin khata khanin hei tu na hian more kho pui chung le ting local district chunga tu na volunteer force kan ti ho hianin le kha ten ron chua kha nga no soi na panin tun nikum December to lo matanga kum thare January ni hi thinga buaina chua ka khanin ke ni chon security force India si pai te hi ka po kan tum lawa kan in do pui bok hek lo ama chu meite police lem ho meite ram noi mi police command en thuama kan kho chunga an nu nau ti tla phang le ti khe om tu te khang te khan kan in le lo ten ron hala an hal ta ngei bokani an hal wangin khatia min ron ti tak sia chon ke ni pon kho chung ve him tu kan ni wangin kan lo ka ve mai ani ti khanin pu chua te pon ron siam bokani ama ro chu hei kan han khian theida na chon ni zinga tanga voi in tu kin thing hi chuanin mole kho pui chunga engma buaina lowa ama chu tu na hianin nimin lama khanin case par bulletproof motor enge mozat khanin more lam hi police ho tu na commando lem ho kha me di ram hi ho kha at to ti kan sia kin lama po more kan unaw te ho kan han kola ani po chon hei tun tla ni som thum ve la tanga curfew kha tun thingin an la tha dul lowa jing ma hi chonen enge mo lut tu kho kha chu lo thei lovin alei turin kan chuaka ama chu hei curfew po tun thingin tha dul ala ni lowa tuna yan engtin nge buru ron omang police commando ram noi mi kham ho kan ron thing to boka hei buk hi arit kho mai tu kin chu aron ti a chu tin chu chanchin kan han khe the yani lampam pin ale lama chuanin lamka le a che ve la engma thu thar bu ruang thar om lawa ama kan han khe the danin tuna ITLF le kotu kan ti maya dipura ke ni zofa te
kan chunga rural tu zo United nuaya ma engki ma mala tu an ni a hem chu kan mu danin ke ni zo fa te kan on da mun zong a me te police le commando ho hi lak chu avek ni ro se ti in amit sa ne na memorandum pen sab tu ti kan ma in chu mai ba ga chon ke ni Manipura tlang rama hetia apsa ta indeclare ni si chuan Manipur ya po ni ro se chu ti ani lo ani si chuan in ke ni tlang rama po hian lak chu ani ro se ti tin amit sa ne na memorandum te an the lu ti te po kha chan chin thar kan han ria thei te ya tin tuna kan han ka hiat sual lo chuanin tun ni khat vel khani in ka ria tuna rambai tengol ho hi tuna pangal muslim mei te ho kan ti me ong lama wakanin poisa an vakhona khata khanin an lo pek du lo wangin mi patum an kap tuma anu a kan pakhada thi jui le a khang te chungchanga khanin anin berem to animin lama khan athi te ruang kha an mani muslim ho dan angin ke ni Christian ang thobin anin phum ve ni no ya hianin an phum tanin an phum ma khanin tuna Meite Chief Minister Abiren Singh ale pangal ho khanin berema ani piak dan kan han riat theida na chuanin athi ate chung kwa te kan noi som ni theu an pek waka Manipura sarkar na pakhat theu pe kan ni ang ti khanin ani in kan pupane in chu lo wa chuan tu na hian nimin tlai khanin tuna Imphal kho pui chunga hianin in la hallo pali panga vel lu ato ni si lo khak ti kha o makan han thi chuanin ni min lama khanin ham te pali te homin an hal ti kana thi chu an in hal te chu chekon le langol ve la mi so ni in kan khia pakha chuan pu hau mang vai phe building ania pahina pu thanglin mang kip ge na in ani le a in a pathum na chuan pu khai kholam hau kip a in le nu sakim sitlo in bungte chu tun ma khanin tuna company dang ti hian an do po lo om thina ni ma ro chu nei te ho khanin chua san tura hiat tirna ri grab nan lo ni wangin nan zo man kham te kan chua sana nimin ma khan hal al anita an thu chuan siam dana chon electric circuit an ti kha kha na ka ga ni an ti ta tu na hen tu ma nan lo wa kha tiang kha ni thei tura po kan ruam lo wa ti chuan ka khan en renga akan zo do na khanin fire brigade ten riat tira ka ti kha ka ral somta ani ka che somta ani Itusa tu chuan nung vera Manipur chanchin report kan han pek thei te chu ani nei Manipura hianin kan han riat dana chan tu na yan me te Manipura kan survive ma ya kan population hi som noi som thum pa ni vel kan chung te jinga chan me te hi 53% me te ani Naga hi 24% an ni le a keng te ke ni zo fa te hi 16% kan ni ani so ti su kan ya me te ho hi chu kan le tamin an tam so kan ni zo fa te noi li kan chuang khata me te ho ro jong noi som ni vel an ting pha ani so ti tu na hian in be kan chen na ram te min lu chua tu ma he ti min be hi ani ya ei voi ting hianin kariat le ani hi na alo ni to hemi chung kan in le lo tom tak min hal chiat saka kan lir theite kan thil nei kan ro thil tom tak min ti chiat sakba ka nun na po he za som sari chuang kan nun na kan lo to buka he tiam hianin kan buaya ni engting ni zel don kan khelo maro che hemi tariat chuang lai kan in kan buai chung hianin
zo ve la zong ten thi ka tom chu in i trong trai na nen lu sak na chi tin reng in min ron zuya chuwa ma voi ni khenga heti ala ding chang thei kan ni ani tu na po hianin kan do hiat thei da na chon tu na more lama om te le ram noi mi ho hi silai mu an tlak cham to wangin ni min pi ala ma khanin silai mu tam ta sarkar mingin railway department mingin dibanan tia sumti chuan silai mu ek te insas te tin 7.62 mm te thi rifle te azawai khanin silai mu singa an dimana khang te po kha an peto ni in kan ria chung wa ka bom tu na HE high explosive kan ti 2 inches kami bom po ka sa sunga ania kham pa kan lo hiat theida na je chon nimin lama khanin case par bulletproof motorin more khanin anron fur chho to a kham kha tu na hian more an tlen to awangin police commando ho nen khanin kan lo rin da na chon voi in lama hian boina anron si te po kan lo ring ani kham ko ina chan chin thar atam kan han report thei te chu ni he alom hle more chu heti alanda na chuan indom bak engema boruak rithut thei din huna anding rengani ti na ni mo chu tiang chu ni ya tu da hian hei thin phude de din more lama enge tlengang ti in kan lo ma chang ani ole lom hle me ground report fel fighter min petheya khovel mun ranga zo na thla ke tan po a chen fa kom don lein kasia ala khom te har sanga maro chu tikara chuan voi takara fel fai takin ring tak takin ila khoma anang matan a hau tak dewani pon mizo tam tak zo fa khovel mun ranga om ten an chhor viau donin alanga arin tak viau donin alang asiat poka alomom kan jitak zetani hei jing nga ma lu tu ka han ko lian duty frontline duty ding ve khan ni lomo pakin khawar la ma hi chonin an lo boi hun te ka an mut ti hun te ani thi na hung thi na ma ro chu alo har tok te pon oma wangin kampok pi la ma te kan han chana min cycle lama ti chuan he bong pi area litan ai ngang pok pi an ti te tin helama palel lama te kala kan sowa morea ta chuan kan ta de atuna e langza kan ti tuiring dam pi lama kang vai lama ka ti hi kan khiat thei ang thian te ho hi kan han ko thi ne report ground report kan ron pek thin hi ania maro chu imphal ko pui chung le a cheve henga te hianin ke ni zo fa te tu ma kan om to lo awangin me ho wan chan chin hi chu an TV atranga an ron chua te kan lo ngai tha thina chu nga me te chal rang ho chan chin ero hi song kan ron puam chi ani ti kha karon soibel le ni se